Tolong panasin motor gue. Pan? Motor gue tolong panasin. Motor lu panasin nih? Lu tau nggak? Iya, gue panasin. Tahu nggak? Kemarin tuh gue ada cewek, lu tau nggak? Cewek tuh jalan sama orang. Ada cewek jalan sama cowok. Cewek itu dipegang-pegang dari belakang, dikira-kira itu. Kalau gue jadi lu sih, kesel banget gue. Kram, udah lo panasin? Iya, gue panasin. Gue liat cewek lu kemarin jalan sama cowok lain. Aduh, baru gue jadi kemakan. Hai, makasih ya buat kalian yang udah nonton video kita tadi. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye.